कोड ऑफ कंडक्ट लागू शकता आणि डिफरंट गजाली आसल्यो त्या खातीर आमी डिसायड केल्ले मदीं अशें जाल्लें की आमी करचें ना म्हणून की इलेक्शन आहा पूण मागीर सडनली एक डिसिजन जालें पार्रा सिटीजन फोरम एंड विथ द मायकल सर डिसिजन की हें आमी जें कंपिटिशन आहा तें घेवपाचें आनी जस्ट 2 days बिफोर आमी हें डिसायड केलें की कंपिटिशन घेवपाचें म्हणून हें कंपिटिशन जातलें 23 तारखेक and that is only for Kalangut and Sholim constituency. फक्त 2 कॉन्स्टिट्युएन्सी आसतल्यो पूण दोनूय कॅटेगरीन घेता आमी वार्षिक जशें घेतले तशें घेतले की एक आसतली कॅरल सिंगींग आनी दुसरें आसतलें आमचें स्टार कॉम्पिटिशन. सो ओनली फ्रॉम द पार्टिसिपंट जे आसतले ते कलांगूटचे आसतले आनी शिवोलीचे दोनूय हितून. फर्स्ट ऑफ ऑल कॅरल सिंगींग जे आहा भितून फक्त 10 आमी ग्रुप घेतले आनी एका ग्रुपान मिनिमम 10 जाण आसूंक जाय 10 मेंबर्स आनी हेच्यो ज्यो एंट्री आहा क्लीन सांगता की 22 तारीख पर्यंत कमिटी कडेन पावपाक जाय कित्याक 23 तारीख फंक्शन हें आनी ज्यो दुसऱ्यो एंट्री आहा हे जाले कॅरल सिंगींग एंट्रीज आनी ज्यो एंट्री आमच्यो स्टाराच्यो आसतल्यो त्यो आमी लास्ट डे सुद्दां म्हणजे जे 23 तारीख जे कॉम्पिटिशन आहा ते दीस सकाळी 10 ते सांजची 4 आनी तेचे पयलीं हे 2 दीस आहा तेंच्यांनी कॉन्टॅक्ट करून त्यो एंट्री आमकां दिवंक शकता आनी एंट्री कोणाकूच ना एंट्री फ्री. तेन्ना सगळ्यांनी ह्या कॉम्पिटिशनाक येवपाचें. प्रायजीस हांव तुमच्या खातीर एकदां तुमकां सगळ्यो पॅम्पलेट मेळटल्यो तर डिक्लेअर करता. ओके सो केरळ सिंगिंगाक सेपरेट प्रायज आहा आनी स्टार कॉम्पिटिशनाक सेपरेट प्रायज आहा. सो आमी ऑन बिहाफ ऑफ पार्रा सिटीजन फोरम तुमकां सगळ्यांक हांव इन्वायट करता. सगळ्या लोकांनी Parra Citizens Association came and we had a meeting over here and they said let's have this in a smaller way at least, and thinking that this code will not come in the next 2 days, we are going to have this presentation of stars and carol singing competition. Now carol singing, likewise our member said, Palkar said that we'll limit it to Kalangut and Sholim. I would say that let us keep carol singing how we have every year for entire Goa. So let carol singing to bring in the festive season, to bring in the festival of stars, to bring in the Christmas. Let it be for open for all over Goa. आणि आख्खे गोंयचे जितके यूथ आसूं एल्डर्स आसूं जी कॅरल सिंगिंगाक वेगवेगळ्या जाग्यांचेर वयतात तेणी आमच्या फेस्टिवल ऑफ स्टार्सान पार्रा येवन भाग घेवचे. एवरी पार्टिसिपंट ग्रुप will get some small little token of love, token of appreciation for transportation. Supposing somebody comes from Margaon, Nuve, Betalwati, कोण तरी कोलवासून येता तांकां ट्रान्सपोर्टाक जे पयशे लागतात ते आमी तांकां दिलेले स्मॉल टोकन ऑफ लव एंड एप्रिसिएशन. Plus there are attractive prizes, memento with a certificate. And ह्या फावटी Festival of Stars will be limited to Kalangut constituency and Sholim constituency. In a smaller way, let us not break the chain. Like keep a gap of 1 year. Let us not keep a gap of 1 year. Let us do it in a smaller way. Was the decision of all the members of Parra Citizens Association, and we have agreed to that, thinking that the code will come beyond 23rd. Because of code, we had said that this year will not have this event, but now it is decided to have in a smaller way. Festival of Stars, again I am repeating, will be limited
limited to Kalangut constituency and Sholim constituency. And the other carol singing presentation with competition will be for all over Goa. And I request all the participants of carol singing to send us the required entries latest by 23rd morning, so that we will know well in advance how many groups are going to come, and we will start it sharp at 7 o'clock, and this whole thing will wind up by 12:31. And once again, thank Also request all the participants to come on the 23rd December. Our program will start morning 10 till 12 o'clock, and the evening will be carried out by the other cultural program. Thank you.